Kien One News il-2 filgħodu żvela illi Richard Kakija Caruana semma żewġ ex-ministri nazzjonalisti fil-kabinett immexxi mill-Prim Ministru Edi Fenekadami bħalli li kellhom x'jaqsmu mal-attentat ta' qtil fuqu fl-1994 meta huwa kien sefa attakkat minn raġel b'sikkina bil-lejl ġimgħa qabel il-miliet. Edi Fenekadami kien qali li Kakija Caruana kien vittma tal-baronijiet ta' droga meta ppruvaw joqtluh 18-il sena ilu. Mitlub jirreaġixxi għal dan mill-Gazzetta Malta Today, Richard Kakija Caruana ċaħat li huwa qatt timplika żewġ ex-ministri nazzjonalisti fl-attentat ta' qtil tiegħu. One News iżda jinsab f'pożizzjoni illi jiżvela l-ismijiet ta' dawn iż-żewġ ex-ministri nazzjonalisti. L-ewwel ex-ministru nazzjonalista huwa Lawrence Gatt, illi kien jiġi elett mid-distrett tal-Mosta u li fost oħrajn kien responsabbli mill-qasam tal-bidja u s-sajd. One News se jxandar id-dikjarazzjoni ta' Kakija Caruana illi fija jinstema b'mod ċar jimplika lil Lawrence Gatt mal-attentat fuq ħajtu. I'm not paranoid, and I try not to be paranoid, but I behave in a particular way that nobody does, okay? With people, if it sound that I'm the problem, okay? If you remember when we were talking about my dad and my father, and Lawrence Gatt, frankly, funny hell, okay? Because at the end of the day, it was Lawrence Gatt and his escaped son. Nothing would have happened to me. This was a combination of things. It-tieni ex-Ministru Nazzjonalista implikat minn Kakija Caruana mal-attentat fuqu fl-1994 ma huwa ħadd ħlief l-ex Viċi Kap Nazzjonalista u ex Viċi Prim Ministru Guido De Marco. Fl-ewwel reazzjoni tiegħu Lawrence Gatt qal li l-allegazzjoni li kellu x'jaqsam mal-attentat fuq Kakija Caruana hija gidba faħxija u ddikjara li jaħlef illi qatt ma kellu x'jaqsam ma' dan il-każ waqt li żied illi ser jieħu pariri legali.